Meru TV chionere mwanya. ya mwanya nituritanaga courses cia ICT, Business and Finance, Building and Civil Engineering, Agriculture, Hospitality and Cosmetology, Electrical and Electronics Engineering, Mechanical Engineering na ingi kathomba. Ciandikithia na ndikire intake ya September ya itite na mbere. Nditagwa Wilfred Kimathi Okamundi, Principal Tigania Technical and Vocational College. Application September intake ni ciendelete na itukuria arito ba apply mbere ya tariki 21 muri jena na mwaka juju. You are welcome. Kumenya manto nkuruki turingire thimu gukurukira 0745 911 518. Email ni tiganiaistttvc@gmail.com na website ni tiganiaisttechnical.ac.ke. Tigania East Technical and Vocational College, technical skills and innovation for self-reliance and sustainability. Good morning muridhiri wa Meru TV rukiri rungiru dhongi watu inambere kwa tokeo na kanya ya kuri kana kiri Meru TV rukiri, and of course kiango tu inambere kwa tokea rege mantu mwanya mara medhireto maki inambere kwa makiumira wikedi mara marindeni ya mangatheti na mantu mange kathomba tu mara medhireto maki inambere kwa iwa makiara giru abonene andhiguruni yetu ya Kenya. Jarani ya kone rangatheti niuka wethera bambeto ya ni Feminazo Kimathi gato watane mwankari wamebwega dhainya chiongo cherukiri. Jarani ya kone rangatheti ya The Standard de rangatheti ya The Daily Nation munthene tariki 11. Yes, mweri wa igana mweri wa kenda mwaka wa 2023 na kiringa theti ino ndio china ngono mwanyama leche theti kinambere kwegwa iyikagiro agaugo 48 hours of drama at Bomas mantu mama kuririkana as a teased anxious nation waiting for an announcement of the next president. The National Touring Center in Nairobi was received visitors with various requests to hire ABC chairman Wafula Chebukati and his team, but the event of August 14 and 15 were possibly the defining moment of the election. Yes. Bura antubadhi nambere kwa hivyo bagietera kwa hamu na hamumu, kwa hamu na hamu na gamu na hamumu chionde raisi kwa hivyo geto magerwa ntuwe tena muendelea ntuba kwa nambere kwa hivyo bakiririkana ndeto ino ngurugono tukalutha karatatini gatuna na karatatini gatutano ngatheti ino ya The Daily Nation.
Bado Ruto, why I want be ageti kuweko Ruto bwega lakini why I want official opposition leader post ya rais nethirĩtwo kinambere kwa gĩtarĩana kuga gĩtũmi gĩa gĩkĩnene kĩra gĩgũthema enda kwithirwa kwĩna mũtongoria wa rũgedegani na thirikari. Karatati ni gatuende ni ngathĩti ĩno ni how Uhuru ICC case shocked the Kenyatta family and changed me. Rũgano rũrũ rĩaga rwĩthĩrĩtwo kĩnambere kwa rũkĩandĩkĩrwo bora Uhuru Kenyatta igamba rĩrĩa ICC rĩathiĩ nambere kwarĩkĩmakia mũji ũyũ wa Kenyatta na rĩ nambere kwarĩkĩ mũchenjero rũrĩa rũgano rũrũ rũthĩte nambere kwa rũkĩandĩkagĩrwo aga ũguo mũraithĩria wa Meru TV ukainambere kwigua ukigura ngathĩti ĩno ukaruona kana tũraitha kidogo tukuririkana nyuma ya ithurano bia mwaka wa 2007 gachagachire chathie nambere kwigua igikuyagirwa ndwa nambi gachagachiritaga na kwigikuyirwa arua rukana kaire ya ndeni ndiguru yetu ya Kenya arankuruki ya antu ngiri imwe bathie nambere kwa bakioragwo na bangi ngiri 300 bai nambere kwigua bagitiga na ngure na mantu mangi na bagitiwa na nguma na bangi ngiri 40 na bai nambere kwigua bakibithagirwa nyomba miji yago na bai nambere kwigua bakenyangagirwa into inambera yathie nambere kwigua a significant number of cases of sexual violence were also reported kinya namba ya ntu bara bathie nambere kwa bagitumagirwa bothoku kindugu cia wendo ina yathie nambere kwigua ikiongerekaga sana according to the office of the UN High Commission for Human Rights. Yes, ni tongorere bobo UN bathie nambere kwa bugitumire ndeto ino kuringana na mantu mathie nambere kwa makiumagira monde na ati ithurano bibia uraisi ibyo byari na thina December 27 mwaka wa 2027 bia byathia nambere kwa bikireta mpatho na mantu mama koyero kire murengo wa ODM na rutere roro atongoreretwe ni Raila Amolo Odinga ora ndaga thirikari na kĩrĩkanaga atĩ nathie nambere kwigua ikuruka kirithurano bibi lakini mantu mai nambere kwa maikarabu amakarire onto bobo bwathie nambere kwigua bugitema kwithirwa kwina proposed constitution in referendum November 21 2005 mantu mama marituma kiandikirwa akwa rutero rungiro watongoretwe ni president wa Kagita Kumwe Kibaki inde nterino chichi thirikari na opposition chichi thie nambere kwa gikuya nagia nini rwaro atumire atongore kathumba bathiro bakinambere kwa bakibithagira abantu ara atagirite ario Uhuru Kenyatta Ruto antu kathumba tu no kubaririkana tia kwina maana magutarira bonde ni mantu mama lakini kiaki athie na wala kana kimurikitwe sana ndeni ya karatati yaka ni bora Uhuru athie nambere kwa kibithagira igamba ndira kana rire ya ICC igamba rire athie nambere kwa rikimakia muji uyu na mantu mama ile tumakiandikirwa kwa uraya bado mantu mama ile tumakinambere kwa makiandikagirwa gaugu karatati ni gatuthatu kinyaku ngono taino ile waku karatati ni gatuna mathaa 48 makuthi nambere kwa antu batakumenya what will happen batakumenya no urigo kagita kara drama chathie nambere kwa kiumenara ni kana gikuyirwa kiri atongoria drama gikuyirwa kiri atongoria kana atongoria baba IBC kurikana mbere ya gutia tumerwe William Ruto ta mutongoreria wa ithurano bia mwanka mukuruku bia tariki August 9 mwanka mukuruku mantu kathumba mathie nambere kwa makiumagira kiri na wataragwa kura na kinya kiri atongoreria baba atongoreria baba IBC mantu mwanya mama thie nambere kwa maiko yagirwa bacherera bathi nambere kwa bakiathukanaga baba ngi batuana gau boma mantu kathumba mama yathiре tumakinambere kwa maetaragirwa agaugo ndeni ngathĩti ĩno bora Kenya bathie nambere kwa bagetagira kwa hamu sana kumenya nowe mutongoreria
Aya, karatatini gatugana. Turea karatatini gatugandatu. Arankuona President William Ruto kagite karara inara Meru muthenya wa igoro athie na mbere kwa kere mantu mwanya mwanya kurika president. He has no problem with the opposition checking his government through peaceful means. Rais yaugite we atina thina na opposition kuthie na mbere kwigua bakiraithira thirikari ino yake. President William Ruto naithiritwe kina mbere kwigua akiuga ati we na kubatira kwigua kana igo kubatira kwa kwina obisi ya mutongoria wa rutero gani na thirikari kinyoka ya kwigua deputy wa Rigathi Gachagua demanded that the issue of the 2022 election audit be dropped from the agenda of the bipartisan talk. Yeah, kinyoka ya kwa munini wake Rigathi Gachagua na thiritwe kina mbere kwigua kiendekithia untu bobo wa rutero na thirikari kwigua rugite yanagiro kirwa ruru thite na mbere rwari rwa bipartisan yakiaria na arante chirare Meru County ndeni ya kigongwana kia maromba makanisha mwanya mwanyira ya chemani na antere ino athie na mbere kwigua kiwa we atina thina no eriku na guchekirwa thirikari yake atina thina no eriku na rutero rugai na thirikari kuthie na mbere kwerukira ithagiria thirikari ino yake ndi na thina na rutero rugai na thirikari kana opposition kuthie na mbere kwa bakiringa matuma na kuthie na mbere kwa baitumira njira ira itagirite kuraithira thirikari ino ndi sasawa niyo na obici ya rutero rugai na thirikari ereka ina mbere kwigua igitethagiria kuona ati ngugi ici kureka. Mr. Gachagua nwethiritwe akiuga they were initially opposed to the dialogue. Mr. Gachagua said they were initially opposed to the dialogue with the opposition and only agreed after the president insisted. Yeah, kulingana na Gachagua gitabo baregana na ndeto ino lakini betigire tu nyuma ya raisi akuthie na mbere kwigua akisisitizaga unto bobom. But we don't want any talk about the polls, and the agenda of the audit of the 2022 election should be dropped. Yeah, Gachagua yethiritwe akiaga ndeto ino augite mantu magutuika ati mantu magutuika ati mantu magutuika ati mantu makwariria bwithurano bibia karakari na mantu mangi maumateyanirwo kagitania kana ishiri irumirite mukenya labda ithi na mbere kwigua iki aragirwo. Lawmakers urge to help sort out nepotism, yes, mess in public services. Ma MP bere tubakirombo gutigira ati ibako ina mbere kwa baki kandana na itagari ria kwendanira ria ria muji mtu kwa pamoja ginango ge mwara yes kiri uruti ngoge bwa mwingi maria mantu tukathumba maria methiritwe makina mbere kwa makendeka okirenga theti ino ukaina mbere kwigua ukiumagarukaga wigurire na ikengo ukaina mbere kwigua ukionaga imbio yongwa yithiritwe ikithie na mbere kwigua ikiandikawa ndeni ya ngatheti ino ngono tukathumba ile ya murithire wa Meru TV ira gomba kuina mbere kwigua ukiumagaruka ukegurira na ukebonera kambithiro nkiumagarukaga nini utikaikura ya ngucokera kengo tuina mbere kwigua tukiendelea. Good morning. The BT Sacco ndio sako ya kwetongeretie mantone jaki mbesha na turaje ukinyira kiroto gyaku netwejenaga utungata bwa mithemba ije normal savings, jaza savings account, the BT Total savings account, school fees account, the BT fixed deposit, minor savings account, business account, women savings, institutional savings, microcredit savings account na kinya salary account. Nombe nyo turiongera kredo angisieto irere maua, mekindori, mudhara, mishimekoro, kianjai, athi na kinyarare. Kana uturingire thimu gokorokera namba ije
0701911765 kana utume email kere info@thebitsacco.co.ke. The BT Sacco, our Sacco, our growth. Nyume ya kiumia gikira jana kirina minogano kubasha kanyaga kunogoka na nimesha shindwa kutonga na nditetemesha mashariki ego kinya nogora mbaru na wimya kauna na ndumbo mwanki shiake na ndenesha au kanyuma kana wenda tuishi taga mitulinga kana ne Jumamosi shonde kwambia dhidhano sharu kiri mwaka nyanya sha muthenya uleteli ni Ken Free kana wenda Ken Wave. Niko na one life to live mimi nataka muni celebrate. Niko na one life to live mimi nataka muni celebrate. Leo tunadorimbe fasola tito Nyume ya machine kana wenda nyume ya Dex ugakunda urembo mwanki ni Ramsey na Real. She on business. She on business. Rikana nende nitetemesha mashariki 101.2 Very FM. Very FM. Were gero bwa Meru. Nyonto bwabata kubamenya na kumenya jamani jarabaga na kugecha kiri mugongo na bure hapo abatikire bagweche ndea itachemuka ile maneno utasikia ni kubwa ni kiri mubango jwa rumuri extra tukushonde sia juma kwa mbele dhaijiri shogoro mwanka dhaidhato ugwate tena faminas wakimadhi rumuri extra gatuba murike na choba menye. Karaja kurina mambura twamenyaga twaigua maru kana rugoji na twona rurĩrĩmbĩ rwa ntogo ende bibionde ni bireketie na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jagukinyira chore baku imwe kwa imwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube no kwethero ni mambura jamorano rachio madhiko mambura ja kanicha birthday pass out graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana mari jakoguna mokojo wako
ni utukagemia kiatho giaku na gukua mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na nthigoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Tigania Technical and Vocational College ne tongerete kiri moritani jamote ya mwanya nitoritanaga courses chia ICT, Business and Finance, Building and Civil Engineering, Agriculture, Hospitality and Cosmetology, Electrical and Electronics Engineering, Mechanical Engineering na inge kathomba. Kiandikithia na ndekire intake ya September ya itete na mbere. Nditagwa Wilfred Kimathi Okamunde, Principal Tigania Technical and Vocational College. Application September itiki nisiendelete na itukuria alito ba apply mbele ya tariki 21 muri jena na mwaka juju. You are welcome. Kumenya manto nkuruki turingire thimu gukurukira 0745 911 518. Email ni tiganiaeasttvc@gmail.com na website ni tiganiaeasttechnical.ac.ke. Tigania East Technical and Vocational College, technical skills and innovation for self-reliance and sustainability. Ndene ya muturire ikwethagira kuri na nkathi mwanya ya wanene gukora na nginya gwaka muci bietaga ndwanja Wambere man ni communication breakdown. Okay. Bamwe baugaga kaba gukethania bangi bakauga kaba kuringana itheru na tutugaga gatukugambania Idanto ba confuse na wendo ibyo binge usingana turula. Ara withagira ugicoga kinda nkoro yaku na njire kurijanira na kunyunyanira amwe mwenka mukamenya na buru Kwera ngororia gutio mutogora muntu adorete nikyo muchungu gaga before I met my wife and kissed many frogs. Gwatarira na undi ndene mubango jwangambanio ntuko chombe che Jumatano kwambiria thaa 1:30 mwenka thaa 2 wathokirira amu mwathokirira ne urekiawe Akwenda kundu kaangaratania muntu imbeane okutuga atumbo kurekera. Mbotera ni yakaye Ngondo wa kukaurana. Engua. Rikana utewikiangare road test utiambite kumigura. Tigania Technical and Vocational College ne tongerete kiri moritani jamote ya mwanya nitoritanaga courses chia ICT, Business and Finance, Building and Civil Engineering, Agriculture, Hospitality and Cosmetology, Electrical and Electronics Engineering, Mechanical Engineering na inge kathomba. Kiandikithia na ndekire intake ya September ya itete na mbere. Nditagwa Wilfred Kimathi Okamunde, Principal Tigania Technical and Vocational College. Application September itiki nisiendelete na itukuria alito ba apply mbele ya tariki 21 muri jena na mwaka juju. You are welcome. Kumenya manto nkuruki turingire thimu gukurukira 0745 911 518. Email ni tiganiaeasttvc@gmail.com na website ni tiganiaeasttechnical.ac.ke. Tigania East Technical and Vocational College, technical skills and innovation for self-reliance and sustainability.
Bwega muridhiri wa Meru TV tuko inambere kwa tuicho kagira kairi gatu inambere kwa tukiendeleaga na muthenya wa Jumatatu ndi watu inambere kwa tukeragira mantu mwanya tu mantu maramethiri tumakiumira ndeni kiume kionde muno mantu magisiasa ndeni ya studio rukirirwe munde na atongoria ndina bwana Richard ni musiasa karibu sana kiongozi. Thank you. Ndina bwana Mwirimba saa mtaalamu wa siasa karibu sana na karibuni kire Meru TV rukirirwa emunde. Labda tukambire na bwana Mwiri kile muridhiri wa Meru TV tukiambiria mbaga pamina mbere kanke mukiri wonde wa Meru TV arali betu mukaribisha muno ipindi ndakige tukarukire kya siasa kiona ura matiyetu ya Meru ya kwanza ya gwitambere na cietereri kumba kumya siasa ni ngenti lakini narua tukamya lijwa bwega itu inaona tukamya bwega sana. Thank you bwana Richard. Yes, mbere kambire murugu ni boya nonto bo tukiria orwan rukiro narua na batu mbwe ni boya nonto bo tusemanithia turi na ugima wa mwiri ukira boya turi na ugima wa mwiri ni kiama kia murungu so siasa cia Meru ni sina mwanki muno na uri mutethia Richard na arua tukacichambua o bwana mbwiri arike kuwa ngutike murungu atumbithie bwana families. Bwega sana. Thank you very much. Karibu sana kiongozi. Tukiambagiria goro rais na rani yani county yetu ya Meru na arari na munini wake Rigathi Gachagua na atongoria bandi Kadomba bwana Richard ndio ngaya rais goro Meru urameona ngiria labda kwina mawega ya rete kambwe ndio ngaya rais ya Meru yoro itukwirigira kwithwa kwina mawea nonto bi mawea ya uma kuringana na meambo ira atongoria barikia kwaria kana ithe anabake okwithirwa bakiruya ithe ake ya akarandi nabo bi utumba kuwa kutithura kwina mawea nonto muzee kwi mwambe kwi meambo aririe either atishia na baga bera ngokwitha bukiruya kwa karauna o na akachoka kwa antiba watane so rais yo ero ekwiya ikwa Meru anto tongori ba Meru ba no me batenda kuona ni ndwara kwina ndwa ni baba ithurire kwina thina kwina MP o Maragwa kwina Dindi Nyoro bauni oba wire Meru guti na weya igutiti tebwe yakanto aba kwithana na ningwitikia finally senator wetu bwana Kathuri chambe to Meru na aromere na uwa Meru kambwe na anto bawiru muno nelezora Meru gukari na ekweleza ngwitiga rais na ibirwe Rigathi Gachagua na ibirwe na wirigiro bwetu ni nteto ikabwa ni kwithirwa governor wetu Kawira Mwangaza kinyoro na arona ni yatichokete na nyuma nonto we meambwera aririe na ure kwina antu 10 atongorie 10 ba Meru bagondegera Meru kiondo ene na ibare awa mucharo milioni 1 witia au atitikiria nacho kaende ona nio chamba bura bakua atitikiria Meru kwibio meaning atiri ndinte kuona nanga kawira etikiria nonto atongori bangi barogwa kinya Kathuri murungi aragwire itu thaite itara siasa cia 2027 thaine ritara kuritira Meru ngwi lakini kawire kuroma we onania no endo ene atariririe tumige kuwa itu twatanirei atariririe tumige kuwa thank you rais nonto bakwiya ataure thank you nonto bari Rigathi Gachagua kanda kwa itio nkwethia na baba ko itu ibonchumburite ataririe biu karambiririe ndi kukura na kuthangalania so lakini itugwirigira rais ya manto rais ya yero manto agethora yakabwe panda bwana Mbori ndunga ya rais yoro na tereshirara na merukiria onire karakaya ndio ngaraisi bu tukiariga umoto raisi ya kuthwa gutina matunda ara kundete tikwithwa kwina fruits kana county wali ungirite kana side wetite no monga raisi na tiga something na utireta ai ngara indeli tonto na bawetite kuona so ingundronere kwi mantu ara tigira Meru na uga kadhivi ndigirwa rombo andams au akageli onero ikadhivwe lakini the main thing the purpose ya wewe kweje nyego kwali na interdomination nyumwera maromba jale uni ntegu itikia jale yo ya tumiteja ndio na je kale je teno tubando ile Meru county na ndio andi abuganda gichwa president yake yali lakini ati achali muno
araugire gutina thina nene lakini ukejoteka body language kinya president yonga na munini owe nira kuonerie this thing kwi mandu jaro jatira umira ngabana wetu nwe agwita riria aletire kwaria Fabulous ukethwa ni nominated MC ugitwa Sipe MC no nara Sipe mulio kilonko ubu Sipe tukuyokia ngedi chiaku Fabulous na mushoro ko kuyokia ngedi chiaku kanzo chokera tukari tuga atiri ukilingi uteka body language ntu bara aragia nira kuonagia there is something which is not working na riria ngabana araerwe kanya ngabana wetu Meru arugire kuri na ntu 10 bakugwata over 1 million na ibo bakurwanwe na ibo baina ampara igukwira ate Meru kugura rero ibo kugate irwa kugwa ngabana antu bara okugire 10 gatu specific na rwa tokaria uma antu bara bakwirwe 10 ni MPs ba Meru ibo bakwirwa baina ampara ibo bakwirwa baina ampara the MPs ba Meru bo bakwirwa kugwata 1 million na baadhi kidhirikale na tuina mwaja ibo bakwenda kuja kula kaunti yako na hadi au ikuona ni atiri ugoreta wona mwambe ngati ukengata mwamba akinyakira twata obwambiri umukinyira kwa tu mwamba babu bukenda kuingana na mwamba bwatiga mwamba ndio mwamba na ndiaje tuina kisiri kwa HCC ya Meru County lakini tulirwa kule antu bakwenda kuya Meru County antu baba kwa HCC iba Meru County baadhi kidhirikale Meru County na Meru County no ekwa kuina bangi bejite bamna zikakule bamu utikona kwa mtu kwa utorotegia mwamba turazikuna mwamba wejite wadi alisi ni Meru nilinda sheburago situinayo na linda sheburago shede tuinayo ndene Meru tumba kuendelea kalio no tubwai ukeja kuita ngabana akinya Southment alita mujumbe Southment kiroli akinya Centriment ageta akauga Centriment kaja kuchwira mujumbe Centriment muiru akaromba gite Centriment na akauga akeja kuthithia ate akeja kuita mujumbe Centriment okinya town Meru town kwina ali ngino alito Meru mutune gora uga atina thina muno weta buri ukurwa gwita kabwi weta tigania west aina murevu weta tigania east aina kibiri kianga kibiri na kiangara wachoka kaire na ale Southment kaire ke senator ukethira gakobia ijo language tuina kio na de kuma aka conclude na kaende iyo language ko lie kudo kera go ne ingab language bati kudo kera go ingaba no Meru County na ni atu akwalibia so nini kuona ni mantu yaja jete nya yakalidwa teja imantu lia ira kwali utangu jontu niki gutirio na ndi ndwa iramire ingi nkurukia ile eralio nira mbere era ndweje na lira lio mbere irali yali wona MCAs yaumu na ndi irali wona na munini omwe na ndi nira umire ke munini omwe ndwe munini wate adiria eja kaire gujwa ndwa na MPs ba Meru akiwa na ndi mba kwenda umwia uni ntikuona logic ekugati ani atongere kana jumbe ba Meru babetomwia well these people by mushale ne jo 1 million na turero ibo by nampara how true is that wambetikire kweli antu ibo by nampara tibobe na yora igwega bwana mbweli bwana Richard itwonire governor akiuga ati baraba kurwanwe bamwe baba batetegeria governor ni mama baba chindana nawe governor ni mama labda rware rururi no baba bachindana nawe batetegeria labda bakurwanwe non tuye antu baba alikidura noni last time ne former governor bwana Kiraito Muronge na medical tour baba bakurwanwe batetegire governor ni mama ri ararifaga tu labda kemoni makure na tabao kana irwariro ku defend tudorari mbere kambue ntetuchi onde kabira araririe kwina kintu twita kira rome kwi kintu twita ubabe dume ndi ntegomya twimita ubabe what nonto bambere kabire koroma kwari na ibiru asira nonto Kiraito koroma aure Meru tikiri kaputeni ethirwa noe kingpin wa Meru indi ukireithiria antu abare bacindana kabira kwari omani captain Lentore na Kiraito Murungi Kiraito na ure winkumari chache neni Kiraito naru atiura kabira mwangaza so kambue chache neu kinyaka thuri na arikuo arikiromba seneta bena Lentore
either no etho ararifa lo tu ako inya no aspia hendi ke lentore umangavana na te witiki either oyo ni ngavana kambue eoro bi kavira arabati kwaria meambo ekwelenza na itu ngwatie i family ekwe Meru county ithiro isa sawa kambue nare arwaka inonto etho ani no ende ukua Meru inde kuwa captain itikiri MP bonde baroma bo itikiri captain ya toire tumwira akaendia weta ante tocita ki president itikirugirite ki captain exactly no komenya kawira bira bi mkwaza nonto either na kuthwani no bati kwithirwa akiwa thai lakini kambu otinje mya kwatho imwe guru kinya itia kinya atia bobo tumbikana kinya Tanzania sulu MP rais yokuo kuina tike na ngome uende no uwa kuina kubaraba uwa kinyo kwa garatia so kambue teto chioro niriana niti muno nonto kinya ntikumya protocol ya thiatiro kinya ndinji na bati kwaria na bati ukethania na ura kwa kadiale uringi utega uga kwa kiri sitting arrangement ya thirikari nene national government nuko na president arathinga tine munini owe no arathinga teteruto on his left side then kuma u lintulia okay utega kawira kane ngabano Meru no arathinga teteraisi which is very much okay lakini kire munini kire kawira arali antwara kwa bandi kwa kwina ndingi kurakalirwe ni mukuru wa ngabana that is not protocol akwa bati kuba kukariri ni deputy governor no tindikenda ngo igitare adakwalia deputy governor na batinya kwa wakanya tukamuona yontu thirikari nyayo na thirikari ya Meru niyo president yite kuliungira na atiliungira thirikari ya Meru itina deputy governor no ngakethia kengi so ouro ne protocol national government ikari ina deputy na uungi no gwira batiukara na inyala ri turaragia deputy governor na rabati kwa wakanya kalibisha ngabano nikenda kalibisha no raisi in one or the other so arimiti rabati ko they do so onu andirone kirania indirone gutina ina proper arrangement kana idhuro ka ku mtura mbundusire protocol nikenda mukuru ngabane idhuro akalika close ya because ukeje uteka na kundi wetagwa ibali na kuru uni ntona murume okika kana asbadi okika ale aja kiraisi itwali sakana ntona mukuru wa iguru ali aja kwina raisi ndia mukuru kana sponsor wa ngabana abazali walio ili atuna national events when we have national events tuina Madaraka Day tuina Jamhuri tuina other national events mne betikairwa lakini jaja ngina hoja kujinye dhwani ilita kanisa ya tani politics so tuabati oforo protocol ule ileta orone national government ya lingi ikalijwe president na deputy owe ajera batikuba ngabana na deputy owe yeah so kambwe bipua bito ya tumente tuchonde sioka bwana Mbwiri na bwana Faminas ninte tuira bangi kuma muchemanio before eoro no genda kolelia nte tuira chonde raisi kuma kuromba kuyalare igembe north ninte toche kiumia kimwe so kuina mibango era bangi na MCA zibo baromerete byonde kuina MC bakuma na wetu kuina MP nuko minyendi mibango yonde kubangwa kuina timu nile kaende na timu para so no bate kumya timu ira banga ni timu ya kawira mwangaza ne kibanga etike ndo fiba ndinji ali na tu uta right kinya nini nonto bombere ni munini okay na ibi andiarire ka mutambuire tu aroma tu au ndinji okwa na arome tu slightly tu kendo tu aroma tura no kiri narari nyuma ya tu yarari nyuma inya watende inya kuono ari kolomedori eno inyo yani antora kwa na more than 5 rules che nyumewe so kambwe ni bonte tuira karioro bonge mbwe eoro kawira na reira kiwa osko nonto anto abingi baro wende kawira inabura kuwe kwitanto banyambene anto bampara stiru anto no arachangilia awa kambwe ditukumya mibango nonto anto baba ingi bakamati kumana kinya wengo na romere wera raisi ngekuruchio ndeo ko ni beto kurombe akirimene ni anto avangrinya
na bamwe bakumite imenti na kila mahali so antu ibakamati na malori kuija nao bunge itukuminya antu bake bonde MCA bonde tukuminyi bathani milioni kubwa programu yonde ni athani nimbecha kithumba na MCA kuimbechira baba baronere so kambwe mibangu yonde ni rabangi kenda kawira utuigara isi etakiwa kaira no kuwa lakini mbue kawira tikaru munene zaidi ekere itu nonto kere itu ne ya na kawiro lakini bukona rinja kawira ati no mebo buinge nonto bante tuchionde akubwithia katuwe ora bwana kiongozi wa antu ba Meru atongori ba Meru babonde be kurwa kawira arona monere ya 2027 nonto isi ache ne ari lakini kambwe kuina kanthia ketire rwimbo ene kanthi ukia wita rwimbo ene yari mashindano ya rwimbo kewe tako kachinchia mbere emibango ekinya kambiria kuina mbere anjundikita kinya kambiria kuina thako mneiri cherukire anjundikita kinya tha mwanja ende begora chinchi baine kanthi ateka kate kuimba kuina ikubuta ikunoa nuko minyiga chindiro nonto kambiria kuina mapema so katuwe rwimbo rwa kawiro tino rwa mwendie noko nontito koni siasene atina okuria Meru so kambwe tetira chonde chirare kura imwe irara isi araririe ciatethia antu na lakini imbingira kawira arari nacio irari tukona ni ubabe na ikambwe antu ba nyambene tika tukuanteto ni bui itibui rigathi na rawira agachoka eta mucemane ni akawa agachoka nyumentu kwinkai ya kolomie kawira na kolomie DG kwina mutumiri oraririe Father Khaimenyi aua peace kana ambari na Meru au theri iriitwa ringi ria wita na mbere na development kambwe theri ko kuria konwa tutita na mbere Meru na ndinji na rigiji na ruya yake awatanithie kawira na munini oke katwirigire ukwakara batu tukatwendelee kolelia na metho lakini tukumya batu nyambene turi antu batimpara na bau bangi timu kaende ni enyiri batu tina thina katwendelee kubwithio oversight kathuri murungi na ure mambo ni matatu nachokeria ya raisi awa ni oversight na ngwe kwa ndiki seniti ni kwa oversight so kambwe kathuri murungi ati uchoka nyuma no kwa oversight na atu nyuma yeke ndene ward level kila mahali tukira antu bubu tikubwa bwega sana thank you very much bwana Mbweri ari ruru rais katika tudongolia ni vitu tokiara ndio no yonde rais tutiregwa kiariria kana kiweta manto makimera na arari nyambene gitumi kibi labda arari manto meria ula mukaliale unda kuira kilimu siasa ubati kudikira manto jaratira uga tijare uga jare da aina interest na jo jarati aliti kujua amba kwalia rwalia agatika manto jamoja jawe yagu atialia indi jawu jona batana jo the president ataka atiri manto amira naiji na kuiskwa kwenda ukinya Meru kumudikana ali manto amira la sida na kaili na kwalia doko ni tene na etechuwa ningwitikia karo ni yake ja kwa manto amira kaili na manto ja ala jo atadiria ombo cost commotion kana ombo cost confusion yaje angu na dina amba mikira kirere ambe one answer mira yongwa kenda kija kwa ali na answer nigutikiro ro neje kaya gerumebera lakini takara miabaira no buku na reji kwigwa kwenda kuthithia nayo the other thing antiokaja mbaza ukajira kaili mantu ja ojanada turali janada igembe ukeja uteka antu barabara ara baadhi na itamba bya green kai bya green antu barabara ni antu grinya na antu barabara ibo beta kirimene ikirimba kikukinganira antu grinya na tutaboni ya bali ngimita TV kule antu ona ba kirimene grinya ba samwe antu banga sidi na antu batumera bomba kuli antu grinya bodwane tamu kirimene bakaleka nyo kinyoba tugerera bali unia buga foshwa ni ndona antu ba chamaniti kwa uyerea ali guswindwa antu kanda guswindo president kana ku convince president abugani ati kwina mbio mwekuruju aina power aina antu mono nkurugi ndene Meru but that is not the case bala ni antu ba madi na kodi ICC kairi ni tetonyere yone mbeche wira atumeru ko transport ya ndongo ndina ira uma na ni account iri ko ira umire na nure itete kyo mbeche kyo ndira ne kaura mo MCA ikione kina ira umite evi kurali na right mbeche cheta ku mobilize antu ni onto antu ba ba mobilize wikundi ja kiro tiko gita kilimene paminas
ikuria kiro utiki kuria ka gita krimen ire nyabo ngoi bari tena ibara ugire kwa ukaba eta mobilize muntu angingirigira kanitha tu nikenda bakeja gwita kuoneria president by nainya lakini nyori ngi utega kote ya surprise antu baba tio chia president kituma kyo balinga kawira gukirira babire kulinga mbio iro babire kulinga mbio which means antu baba batira ali napata na president antu baba uro baba madirete kanora bakamatete nwe barali napata nwe nekiorona ali age sentence imwe ugo baba sentence imwe ake ibambire kulinga etuma lakini ya president ya ukirira to bakamukia ejo ntu iba ukiaga ngabana batia mukire that means kiwigiona ni ali kinene gakone ni these people kabara they transported for a certain purpose ya kuona ni ati ngabana Meru no kuga unfortunately owo gwatangazwa kireito ugati the spokesperson of Meru ni mizikali ntuli which has become now another headache to the governor governor na litwite kuona age fight ntuli juu chini up and down right left don't niki uti mtungia ndakwigwa no kuga ndene Meru now no problem leto ndo no yuma ukeje kwigwa ngabana akeje kuwa kwe mtungi ura gitamura tika inye kundene Meru akeje kumugania ki ugo no kumugania kwe umupinga 2027 ugo withinene that is the problem ira ukona twina na tumaba leo kingi chokedia mbele tuze ndo twitite ngabana wetu napati kwadurana antunjenu ni baba muthiurukite na baba mulingania ndiguru tuina tubakaraba thiurukite ngabana jaja bedu ni kiongozi antu baba teka bezo ba mutethagia antu baba ibo baba ugire injo mwirugiri marwa these are the same people na antu baba teka ba ina interest yao ibonekira bangwita kingabana bale bachitire ike ugagwa gukyalirwa kwigitera kwaliritwe rinture ugire Meru tuina ndumya kwire ile turi ugire ugire Meru tuina ndumya kwire tura Meru jiture thingatite ngabana ichita kuria na ikiwona thirikari mbere ya munya ndumya kwire kyaliku thirikari ijire ya Kristo Murungi ndumya kwire iriku na thirikari ije ithatu no yakawira mwangase ndumya kwire kyatonyereka na iriku kabuge mwanka thai antu bara bakarete thirikari ya Meru County bara bathurukite ngabana baba letere ngabana namenye au niyo mujajwa na ikyo kigwoka wikumira no tumwai antu bara lete taba mabale chief of staff kithirikari Kristo Murungi unge ali chief of staff kithirikari munya na antu baba ibakwenda kuona baina cia kithirikari riko iji now apart from trading here the other person ura tugategera na mutore bija kagerwa ome anytime ni chief of staff chamba mbili problem iramba kwedwe na Meru no tuba bakabirukite ngabana meta kabagwira kwa chamba mbili aleo mimi ugo tuli ugo akalite gitigi kinene uiko bisyo ile ndio kalita katika ndiguru utiumbika ante yabo kona chief of staff baba ali kumbele ko kwenda mbele ugo bakugurwa muno bona chamba mbili akaliye tena ala iba kugurwa muno bona no gutwa usaini mambete chionde na ibo bayura badindagia so what we have na kila tuinakyo na kila kibati gondo akiri ngabana nabati kumenyera mantu yawe nambuge okairi ngabana no nagwa ngabana ndiro kala kuja sentiment kyo ya sentiment ukiruma mujumbe sentiment kabuli ora ugo dulirwe mujumbe sentiment ya buli ni atongiriza ate na giriza ate ale mujumbe okejo kamwikia kanya sentiment ukigo kamuletera mwiru ukigo kamulinga 20 that means uko pale odumanya to sentiment na ibo ba mudulire no tiro bakaigwa bwega mujumbe wao ugikinyakwa muruma kibigitu kimwe kila kibati utegero because these are leaders no tiro antu baba kwa ngwiro wetatigania obetera mujumbe wao murevu utiro bakagure tigania isi weta obetera mujumbe wao kibiri uganga ikibiri yanga ibio utiro antu bamiro bakagure ugo ogeta senator wetu kakobia na buli na konzo muga no ali kurira nyike kurukia ugo indi uta oversight antu baore ka ubona utokea baidia mutongelia wao utiwa ndo basaudimenti kaile baguri ugo geta mujumbe wa kirori what is that antu bamubuli ubetire mujumbe wao kabwi mantu yondeli ogwatizania nyadio wionde ekyo kirani ukonclude na kaende kabati imbye unandi what is that anyway bwega bwana mbwiri rero rokugirwa mtu kurugama akaugerwa chochwa mbirire ukenda kwenya muyeta wana muji ereza nawe tumita kuru ukenda
gutwikithia enu ni ga twethagire kire mantu monthe Meru make sure tu no komerumia gantu kanini gakore wana watu kanu akaya wana wathi kukwana ku yani tio na mtungi igweka inageria mwenyeritha anyway na igwo muchore anyway igwo muchore anyway ntio na i very genuine ite jwaga chore bairi hapana na woyo akomerumia ga very genuine bwana Richard kuna tumwa last week kuna muntu arandikia petition akiuga governor wa county ya Meru na kubatara guchungwa kiongo atina kiongo yake itakagite sasa mutubunti yo guthukirite atana uri buona ata ni umandakera neritete ngwe bata nonto rira mukario Meru akoloma ole limanto na endi andike petition ni kumaanisha nto Meru bonde bakuthwania kora abawakilisha bonde kambwe bira byombo tuma gavana akethirwa ate ku perform wambere ni kintu twita unsound mind so iuni imwe ire kuwa akogwithirwo no impeached ego twika akiri egete sawa bonge uko twika akwatwa na we misconduct na mantu yange mantu yana so being of unsound mind ni imwe irantakera ni ondakere ndi yaririti bwana alitoa Kimathi yes Kimathi so kambwe bibi to mamuntu onega na tisa so imikarire kena mearia yeke na numa na kuona ni atike sasa wakinya mutwe uteona ntetira bwithirio ro ati sasa mutwe ontokuwa bu ero irari muchemanio yo chemania antu bendana na kwatumirwo muno maromba marari na maromba yario so irari tukwire irari buru ite ngia guthondeka wira kana in simple term muchemanio ura yotabati utuka kwire ntukwinge ya kenda twatanithwa ira batire wara kinya mbere kinya kana kinya wa pondi ya mwine weu kurabatire kawira barekera na twethingia na bawe tukethanie twatanithie njara tusonge mbere nugona akitu wakarire utebitare au kwari na mambisho bonde au ni kwari kinya na rais na babangi so nderigirite woni imukono yo akethanwa na ngwiendelee nderigirite rwarirwe ni wethirwa ni seni tabatwitaniria na kawira bakethania bonthe kila MP bonthe barome Meru one gobwo na batulinya maru baromberwa uni athenjiri so uko kwithirwa te ntukwira kura mutakarikanire ni nkwirigira ngwati ni na bakawatanira ntuku ingi so kambwe kawira is of unsound mind nonto mnyebi to ko sound ni nteto kona akirie muntu konete witania na mibango boyo ro bati kwithura karangani si uki county kawira kwina ntetira repetition ina wetete barabara tera anime kuli mufunga bana gitu kima kyake makwithwa kirio the easiest thing na kwithwa of unsound mind kiu gitara irua ageta kina weri ete akathimwe daktari baba muthima ke gwatwika ka first ya thimwe daktari baba bakauga ni no unsound mind ba kuona kidi brain ya wewe kasoro umenye jau tutariria so kambwe thank you nonto banda kere ko endia mbare na itukwirigira ka thimo murimo no yonekana yugwa withira wakiri tisa sawa nonto ntetuchi onda agurita ironanie na ndu minya ndu kwe muntu ombere bi tawando ikwitho na indiscipline ikwithiro ke misimbivu wita mandu tofauti ro ya bati kwitho ya karangani lakini kiwe ngore na mesa sawa kiwe ngore na mantu esa sawa lakini antu iba kuona ya tesa sawa yake tumabugo wiri menya ugo getanje ku na agwa wani tiogoro ugeta mwekuru na twana ukeja ukabera jigwakwa ukeja kairu ujwa bera jigwakwa murume kamwekuru na mwana bakura te gwaku kaba akura bakwinga na ndiri ngabana karungama kawa ngabana ni mama ngabana ni mama kakurora arungama ndene Meru ngabana te mama ura ugogwe ari ura ko no ugwa muchemo ni ngabana te mama na ndi no jaura witaje kuka ukeja uma na ru mitoke jo kiwanga uni aje gwakwa ajo kagita we mantu ya jau na ijo tukuona ngabana inajo akiwa ngabana ni mama Teri gunyegoro aruga ngabana ni mama lakini ute mtu arunga make kundikia kionde au ngabana te mama ina no tukumya ngabana ni mama itukulitwe ngabana ni mama na abulirwe ituja abulirwe gichedia na akurukwa na aso nini ko utindo turangabana ni mama batu ituje ngabana ni mama ni ituje kabulirwe so ya andili linkiwa atere bwana mbwiri
kambwe bibyonthe kuwa kuko kwera chikwengela bibi kona kawira atisa sawa ugatunkwenda na byambere bikona ni atisa sawa karu moma bishop na nabati kuromba tiri yoro akawitu raisi itu ntetu itendelete boya itu athanithwa twethingia karoma bakawatanithwa na ntetu ikathira lakini narona niriendu yendele na raisi akolo mitunthi bolele bona ntetu tisi sawa uni nkwibirwa county government of Meru kiao ni kwithwa atongori ba kaibo bo mithwaniria antu no bolele muntu ito kathuri murungi kirwari rwake rwa hekima no ntwari kuroma ure luchi tukoleli 2027 kwithwa turi oversight ni maseni tabonde bakobwithia oversight ki county cio na isheria kuabuo so au aburu turekania manto 2027 na inya ruto na kila mtu naromere au 2027 ni kuraya lakini kawira ni siasa ne ari bonge kambue ki county ya Meru rutere rurwetu rwanyambene kinya bautu ina thina nonto bombere siasa ndi ciakarire county ya Meru yakarire o siasa ira cia constituency ndo tuka constituency ko ina ndo ira ciria yao cia kawaida so no gona mpire ni ire timpara na timu kaende na mwambo kaende muntu amanisha ntiri ndio choka nyuma ngwata kwina nthake wetu yo ile biye yana iwete ikawate chuku kaende kaende yani tutumane utochoka nyuma so kawira kuwa kaende kila wakati imaanisha atirinde kuwa sorry atirinde twatanire bunge kiuria kira woria kiongozi kanchoke kidogo kia mira kambue Rigathi na araririe mira kidogo lakini muntu urachambuire mira ko wingi na itukuona ni obo na ituona na kwenda mira ikathuri murungi no nto kathuri murungi na ari ya mira na kuonthe ari na araetere kinya nthakerere wati iwita na mira na ndaendene na tona buru na kuibwo nto bu nkoro ene yeke nukuona number 2 narawire sheria yethetie tumamira iru indura gitari twa kumara yekirwe au ananganganite na kimbiru yeke ikapita kuya biuzira agelokia mireke thwere kuo kenda sukuma mira iritwa au mirega kuria kurito utinte tuikabua aya bunge mathwani yakwa ki nderigirite ruto Rigathi ya Roma akaua oranda au state antu oranda twetire antu beya administias Meru tweka muchemani wakawa ora kumia kwe mtu roruthirie buo no bunkethia mbe tukolome stakeholders bonde bamirana tukolome indi ntonere biu kimathwani yakwa yange ruto no ekuroma kwaria kurinto MP wanathinje ya rombete na wite kuturiki nuru iki yani kya baimula ti stadium itwawe stadium ruto ekuroma na rebereu mira ataririe mantu ya mira na rebere na into bibingi na inya bibyaririrwe bibingi ibionekane bite serious lakini tukwirigira we nonto raisi na reyire na aromberwe gatuvugane na note down na twirigire kilanje bonde ba murombe onto fatha kaimenyi na rainiririe ntetu imbingi muno na kinya mheshimiwa tinje yareria ntetu imbingi muno na tongo ibara bange bonde na ma MP onto banjoni po ba tuthiulungite ba itu anto ba tinje inate thue na kintu yonto akiu tukwirigira security getherwa inara wetu nonto othai kambwe security anto betu batikuri mathai ng'ombe cietere kwa njie ciu igurara kuntu witwage nisiguo cia ng'ombe igurara cionthe so kambwe eoro muchemani yoro yukareta matunda na mantu yakabwa ibwega sana thank you very much bwana Mbwiri kwe mantu mama nkwariti mantu mama ma sound mind ma unsound mind ma bwana na in connection to that kwena barabara era governor athie na mbere kwigwa kinema after mukuru wake guta mutaaramu wa gisiasa standards iri ku mtu ethagirwa ene kana ikwethagirwa kinyite kengotwi kwa gintu kina no gitu na rito yake was it really necessary ngo abatera first gentleman party mwero kwa no sound mind au no nyamwe kwijira because we shedia cha county ila kinema barabara te ko magukira narua witarukiru ni after kanafta mkuruku na kingi na kibarabara tunema no tuwa mtura wa itira Meru ngugi nene mono isuja ya bamwaliama heroes jana no kone ya Rift Valley kwa yone giro kinema after one of the athletes na Mendos
tukamuona lakini yeje Meru gukira rukiri ukani barabara no mantu yaja kuni barabara jale jane dio roro ne gitiki gikwale aroro ne protocol kya bridge no go kuona gikijira ambugi atiri kuni barabara guitanagia na bylaws kya county no mwaka bakalende guru gikulikira ikalandi guru gikaminim so mwaka na utulilandi mwaka utwakinyana ndi uni nkyuragwa mbugera ni unconstitutional mbugajali mantu ya mtu binafsi mbugajali mantu ya mtu jara ngaba na kudugania no jakale uni no mbugajali mantu ya ngaba na jakugwija mukuru wewe lakini gikasidia gikatiba there is nothing like that utigindu ya kila kilio iki utuma no mwanka county idie kana iforo process ile bati kwa forward na ikyo gituma igwanto baiteta kukeba kwina fununu hapa na pale nakachoke kaire kwira nande awejira kwira bye bituma tuga udesheri utumiro Meru Meru ngatonya jangi ngaba na itumira gidika tuita selective generosity selective generosity ni kugwiria muntu ndio tuwo muthithiria ugaito kadimira muntu tujiweza maskini uro inara mwitu ne ura lisabu kabisa in the village muntu uro mwikire mandi futi imwe namba 7 ingi namba 8 muntu uro igwerwa nkoro we muno lakini to be very frank muntu uro tuura mudhidiria muntu uro mandi futi omwa mandi futi ya temo tuma namba 7 ingi namba 8 na tuwe kara kaire muntu uyu utika karomba kugura kaire atumba kugura mandi futi ingi ugo ringa bana ntwa muntu uyu muteria uri akomba kugura mandi futi au twete tyagura ari wengwa umuteria uri akomba gwita ngugi ari wengwa ugo ritoka mwamba futi uchoke mukuru ejo mwe mukuru na kireru umwe pipe imwe ane nayo pipe imwe ruji ingugiri kwegaita kanebati rimwe umunenkere unge ndeze ndone unge alingimbisha akyoja mutu juga lijwagwa na nakudurania na mpea gikaira karatasine yibu nadi no shura ngukura batu uli tuli utilize antubaba tena ambia utilize mtura kenda kugonga we murungu na niyo kona ngaba na itumira selective generosity kenda karomba kwa ni antubabi ni baba tenda gintu baba idiriretie baba tona ngaba na makudugani nali murungu kinyere that is where we are akenda kweja worship by everybody iwi gintu kimwa kila kibuku buru because mtura kaga aturo kene mtura gatura dinene janange gwetu keto kedira barabara trakterira letero mwitiomba gwita barabara ile kwenjo MCA bonde ba chonyere mukone kosa kampani je unande MCA ba Meru County bonde they are answerable to the electorate nambwire babu ndiye nibwambe butege barabara chenu ke wondi chenu nali kwenjo bumbire dokwe mture njiro barabara bukona inji janamwe leta kenjo etigwa miletu barabara ekenjo ikabu kwinya ile irali nandi ko andi ko igaitwa yenge kwetu nale inge kuma ange kwa kaunda gwita mwaka mudhaten barabara we did it very well nekilinyandi kosi lakini ukejana ndi mechanic kana dereva lo wejire kunja barabara mubundi wa barabara ukunja na tractor kinyo muri ngugi mbyara itati kuira kinyo muri barabara hizi bya kana tati kuira ukatokendira nandi mdano ngali cyambire kuremera na gutira bura ombira pamira sikukira babari bigakarate ukadoka no tuniki MCA simba bari batwe contract na ibaba inatenda kwa barabara MCA jo aitwa mtoro kamuri ya chip ate kumakadwa tractor ne bui ate kumakadwa tractor kaliate ate kumaka mtoju ujete kwenja barabara jebo ne experience kwenja barabara kiria kwenda ki imbeje chume no na ile turugire jo tunande MCA na bwi bwagulirwe MCA babu mwagulirwe ni ngapa na bweta kitandene MCA babu bwetire bwarumo sacrament ye umiria kwatuka na babu butende mantu wa Meru County kairi ndiromba naru antu wa Meru County ye ni butege MCA benu bwambe boni ngugiri kubagwita bone ngapa na ararure na MCA bonde na ndi MCA nibo bakuthithia oversight ewo ndi yao nibo bauchwa antu bara bakeja gwita barabara ankulie ugo keja kudo igo kwenja barabara ali nigo basi uchi oversight ukoba senti barabara egwatia uko runga moko babani mneduki utiwa ukauga na yugo chute contractor na mbechi contractor ina chu MCA bukalenwe na ikiona ndo kwa na MCA ya not genuine na Meru Tv nene muno ukeja kwedo MCA bato gerete bato tagera mbeje chetu ina ikulira ndene Meru County
gwatu kaibo bakagwatanira na ngabana badiri atuba amiru tukuthira nekyo gutuma mbwira woni ntete kaniria na mantu yo kuwa yakyarirwa ati mbeche ichi emini teka kuleka ankuga ya ngabana kuwa kula ntoba yete kiwa ba ya mbecha atubara ote mtu yete kuya mbecha ngabana bongo na staff wewe na tubaba we bale akui ibo ba ije ade 8 milioni kwa bidla drone chetero inu nowe pole kwe mujumbe kwa kwata ni to na ade 8 milioni bechira chatarago bechira chara kana chibere chanen kairo antobere cross kengabana ibo banen kaura bechira and that is the truth ote mujumbe deigwa akerwa ati ai na beche ontibona ndiba kula bai na mpara ugwe tumbi very frank bwana paminasi mujumbe kukwata 1.2 kana 1.3 million ai rwe na mpara dene Meru aba atu na tuba bangi na bakero na tuba kadiate what they are is kintu kreatu na konde ne Meru county ni ngabana otu chiti kena ere ngabana ni ngabana okuona muligi yakauge njoka ni ngabana okuona mtu ajaja kwaka keje to mpinga which is not the case batu kintu kreatu batu kwa atu ina kyo ngabana mbere na tekikia kire atu bai na bwaja kiwaja that is the rate ira bai na bai bamba kaurano and I'm saying from the bottom of my heart atubara bakamugwidia na kagwa already nagwite because utumba kwejaja mtu uyu ja kwagi akwira dibite ngaba no kuri abuki nto idinkia kwa ndinkia mtu mwega whereas you know babulero tikiti emwe no tumba kwebera ura ndia tuwita kulinga kule kila ndiri yau ndia tuwita katasi kano wero kangwita kulinga akokura ohairo kana nto idinkia na ngaba na kwira mwangaza na sheria yuga kwa kuruka na running mate yoku yudirikali ni enu mubairi utedirikali uju noongi so we have to be sincere no magato ekiria nike wonere kinyaru to wenko atombere kwingwe gitara bali nale dine president former president akugedi omwebe bedia nale mere because babuli nambio nakura emwe na ndi advice sababu mwira no bonde giti mya akwere kudiririe kuri atuba Meru bara baturi tine bira bingi bona aje kato idin kyakengwa bayo gite kyandipite ngabana tuina bonde ne Meru county bagiru kite ngabana aja bamwe gite beterete kyandipite ngabana batwirwa giti yo tunandi batu kilo tena bakara ne tibia benda bibe tumbi ngandira gite bia political advisors bia economic advisors batu bigwa bali enda gite kyakena mwaki kyandipite ngabana nikyo gitumenda abwiro kairi ndamura ndipite ngabana akona na atonyire dinene na ndiro mudinga tete inchamba mbizi na nchamba mbizi lemenya odino ibu kona ndipite ngabana atonyete kinyawa ka atonya yondu antubara bakaliale mantu jamwe ngabana aluge 2027 lakini jamwe temwa 2027 jamwe tubati gutwa itebi bikolora na byantu bawe na bole interest yao kiugo imbiba kwenda imbiba ina bata no kiugo bwana Mbweri thank you very much Kirindwa inu chia DG na governor what do you think might happen imbi uko na tayo ambao karekano kwa nataka kuomba kwa kwina ngwate nino kwa nataka ndo ino ikaadhira anytime soon kana wale wanatakia uwe bwako so katuwe warabambiriria na bakiru ya ithako kwi ya kwangathiria andu ei wirigiro bwetu na nyaturi kabe wa atwetere tuone so bibi yo mwanga thai no ntwa muchemanio yoro katwetere tuone ibi achiaro muchemanio yoro kwe mutonga ndegiruga DG na I think nyira isi arogire DG na governor bakarende bongo baraniri so birara wairara karamanisha bongo nonto ni antu ni athinjiri ni antu batumira chipa pati bongo gusita muchemanio ti lazima ando emwe ithirwe ni rigathi kana ithirwe iruto kwirinya rigathi bongo abaete kanya abera chokei busovu wingwa thine unu kuri ma MP na atongorwa Meru bonde so lakini nafasi rero batetiiri nafasi ekwende bawatanire batewatanira rigathi naruwe agachoka na ruto egoroma wa unka tuka kikisha Meru isasawa odho atari bunene lakini chagwa rawire ndeta muchemanio mbitite yo kawa ndachoka nkauria kawira na njoke mburi mutuma ndi bawatanithie so nibo ntetu ikariu so uturo bubwa Meru kambue no uturo bubu mu kwa kisiasa no nto tutura siasa ne kuma mwaka yo mbere kuma mweri yo mbere mwanka thai na kambue batwe tukolelia mantura ya wita tika tukuirwa nteto siria ithuki batwe iromba reto ni Meru iria isa sawa ka utwiga tutiminya kuria neo
kuria akuwa kutikubwa ai kubwithwe no ntonyo kwibara bathetaira babangi kambwe batu wendo bwetu ni Meru ithiro ikintu kimwe kutuike ni Meru County na maendeleo yetho yakibwithachwa kila mahali bunge mbwekenda Meru yita na mbere ora fathara wire itwithiro twina amani nonto amani nio nie kwendekana amani nio yonekana atia amani yonekana na kweshimiana uwe wambona uwe bora nkurukie ku nenga koni uwe bora nkurukie kwa so nukumya gavana wa Meru atikuona biu te mutongorio na yano ebora na bingi kambwe raisi na rawire oro bukareta lenturi na ringi aturite noengwi so bukaibwa kawira na ibiru wazi ona ya lenturi aga kuromba kura 2027 so katwirigire inithiga ni change lakini lenturi ne thi ora bora munyetherie ate ya kuromba kura inde akaibwa wazi no twende na retherwe nwe munene ki siasa cia Meru kawira akaibwa wazi na itire antungwe na antubeto bakona ibwega thank you very much ndiwe that chetu chikuthira tukirekirie labda migambo ya muthia bwana mburi tukirekirie mubango ye thata ikuthira terega kugabu leo kwi matuja kwendea Meru County batu itubati uteka tukamenya umembi kulengi for example kwe ngombe ikugura kwe no ituji kwe no ngombe ikulibu kwe no kulibwa na baruiri nwito kwa mugaye ngombe ikuona ikigurwa kwe na ntubai na tende kugura ngombe bagike yangabana ngombe mwe kagura 40,000 yeta na ala county kamigura ngiri magana jairi mbecho chonde no kumika ngombe chikaju kwe ikirwa antu baketa bakaewa ngombe bakaguru bakiuga ngombe baewa lakini ndia baewa ngombe mwe batikumenya kaba kubunkumwa nabo ibona nde ene gwitambe chiji kikinyera mbio ikinyera na ale gwita na ndikyo kuona antu bali kwi antu bakwaewa ngugi cyo twaga ngombe ni nya ndimbo twa ukeje nya kurunga matauni yiji nukuona ngombe ngali kurukite kigeke ngombe ulika ngombe na kigitwe icha gwita kubunkuma na Meru County ituje kuwo kunenkerwa kyo na kuruwe wina tenda imu na hata ding ndene Meru County ituje kwina mtu oerwe tende manifoot jaja leo jaja ituje mbechiri kubunkumwa ituje kila tukemaka manifoot bai kurangiri dano ngibechingana oras kila tukeka manifoot ila 700 kan ntata check the price ruwa 5 kia 5,600 ya 5,600 lakini ande mbeke ya yake chuma ngilidano ka ngilinya ikenda mbeke kioneka kiando binafsi ile bakagana na to county tira to te matrisi kwenda kueja no muno tira madvudia kwenda kueja no muno tipa ipi kwenda kueja no muno ninjire guchwa mbeke uri ka sipondi kumage county ikinyira to binafsi na byaki yake county ni wamba ni ukora utokora that is what is happening there na tutera kuga ndene Meru County ni ukora buli na tuwe ICC ne tamanto jo ore tete jo ore ikiritwe ndikena to Meru bakamenya answer ndikenda tukarege twemenya answer inambio inedi the other thing kila kingi katugi atiri na kamukiro ywa na gwa kaida ugiro ntukwingi ndauka atongeria Meru bati kwi respect bai na tuka na baka respect bangi nyambo baki respect tontu mugoli no kaliunga kwa mtu mengaba na aleta aigwa kwe mujumbi oraja bwawe ageta akatwango kolea ageta no ulita no kolea na ala kenda utakurumana nekyo ratumira wona akwedia okolea 3 times per week 3 times per week okolea 3 times per week ingiro karo itangu ge bisineku ilio kanja kakoneka kagutumikira antu bamiru batu tuende kuangama na tayari kyo kolea tuende kuangama na gwita guchemana ne kundi bila binene Nairobi agwita nya America agwita uchwandona sino bakunjo tujire izima babi ukone byale mere izima byale mere byarumere konjo bila teja nuwa bikaliu inda kuli yokenda kuli ku contract ya witangu ginisu woro kaiwa kizima kiaja gwikira nyumwera gigendo gikariate niyo kuona mazoezi bati utekora tukona mazoezi akariate na ni atamirwe gwitambere na ni ateitambere ikarakari kambira ndikira botu mbwa kamono tukinya management bwa nkado sana no tunyaba twate mweji tuido tukare na tegeli ba Meru TV na twebera mando aja gwitambere na ni ndinguru yetu ikariu na tugeta tukiokoreaga amitiko dukibera gokorea ure dite tugeta twebere ine kuruma na ni atagukarika kila kingi
Batu teka kumtu tuka kumtu tuite kuonera kana tukatukuga katukuga asananda lisi tuluka mulio ibwega sana yeah. Bwega sana, thank you very much. Migambo yaku ya muthia tukirekeria. Thank you kambwe ni bwega nonto wa athigiria betu na baba tolele tiki Meru TV mbwe pole sana ki MCA wa mwathi wondi bwana mheshimiwa Thuranira Mutungi na unigire kuru na unfortunately atari muchemanio ne yu nonto bwa kuru ku wake so kambwe pole sana nonto wanto wa mwathi bonde uimbu mithe antu gwita wa kamao na Thuranira ni nonto rene so kambwe pole sana nonto wa Thuranira kunika kuru na turi amwe na itumurombera bunge mbwe ma MCA bonde ba igembe north yoro ibami twamenyere kwimbecha barathani ne icio ya mobilize te antu nonto bakamatia malori na antu bauba bonde ba kura bonde bare ile be kwa benchi ne we nyuma ya itibi byari byatongoria so niyo be ile be kwa be bonde yes so team iyingi ito team para utimi bango iraro kuthangalania kuri antu baretete kintu nto agiu nurongo ti kintu nto ukare au no ntu itwamenyora mibango wita uti team ira bangi kende thangalania na mbwiringi thank you no nto bwa nchamba chietu chionde iriki oversight kamba mbiri na mheshimiwa Kathuri Murungi atiku mama no nto bwa kubwithia oversight nikendona into bya Meru bisa sawa bungi kambwe thank you no nto bwa general Kiumiru bwana Mpuru kuroma na changamushire antu bonde na bona obwo antu banyambene be nyuma yo ni bakwelwa mtetu iwita na kinya Kathuri na aronera antu be nyuma so kwina nchamba ingi cia team oversight kambwe kariko kinaice tu ngithirie mbwe ongera sana ki ma MCA for example nto mwenda Kirainya bau be rutero nyambene batiku mama nonto ba oversight na ukoswa thirikari igi so kambwe tu ikintu kimwe tukaendelea kurita ngwiji na kambwe twe atongori barakanya barabare bakaso mugoro uyu Meru na twetere rigathie ya watanithie kawira indi turombere Meru muno tuibikiri marombene tukenda kwithirwa tukario ndalo cia mburi ni irombare yakwa ni twatanire na turombere Meru turombere kaira mwangaza wethorani akiri kusetuka kiendebwa ningwitikia Murungu akethwa aria muna ba kila kapa mire twitiri buga kuri antu ba ndingaira thimu rukiri pakoria na mheshimiwa Kilima akinyire naragi president mheshimiwa Kilima na ali Mombasa na baratumira ici na kwa mchama ne bali na ju nao na baradinya na women lab madam Kairemia ino bali Mombasa kama tirombere ukinya kuga antu babo spread manto jao ja mwanya ibamenye that and part ara de part and pass ngugire renderaga Mombasa na nathinga tete mchama ne jurenderete kambwe uinde mutetheri chant na arambu mite amwathi ward no tukuendelea kwetangwiri kwenda kuritoku mbire anto bakambo rwirwe nuru batithwa rwi kubwithwa no ntombecha irio no nto ntunene MCA ndibiru akiwa mbechi kulilizo se kubwithia rwirwa ruthuki so rwirwa kambo kinya ruru bati kubwithwa kuina ndui mbingiri bati kuinjwa amwathi ward negembere onde kwa jumla katwirigire manto yakabwa na tweta na mbere kubuthetera bwega sana thank you very much na kinyago kire muraithiria wa Meru TV bwega no tubwa kuina mbere kwigwa wina kanya ga kuturaithiria na waina mbere kwigwa wikaraga kionini ya TV ya kunkatho cia mwanya no tubagutara Meru TV ra yethere twekina mbere kwigitamba na gwitigirika guntu kunthe kathutunika mu Meru na mpingiro ciayo bwega tuli ukali na bwana Mbwerimba saa na bwana Richard gwatukwe urukirwa emuthini ukawethe bambetane families wa Kimathi thina mbere gukarakire Meru TV tinda bwega Thabiti sako nyo sako ya kwetu ongeretie mwantone jaki mbesha na tuleja ukinyera kiroto gyaku
nitwejenaga utungata bwa mithemba ije normal savings, jaza savings account, the BT Total savings account, school fees account, the BT fixed deposit,